whaftai, mo le noa tu na toi se whamnea mwhapatoa o le asu Kerisimasi, tātou muna ia tia i whamna tuina le asu sui fuara tātou li whaola. I le whamnea tu Kerisimasi a tātou umalawa le tātou au paia, mai ta maa tua se i o le malosi, ma le whanau iti i au tō moa se asu fia. Ina tuai ma le moli mau, e tātou matua o onga li whaola. Foi no whamausia i tātou sua e tu sing paia. Mautu ina whamausari ina li tātou moli mau. Tātou maua le whiwhia moni e ala i ake viso. I nei vai tau whai o le tau sanga. Le lofa tele mo auto tu ina tuai le nganga loto mo lanu. E swafa Jesu Christo. Amen. Amen. Ia, avea nei taime moni atu whaafitai si tātou wara te pele. Riverton 23rd whaafitai sapsapai mātou o tau taitai mo tau awauna whaafitai fōi mo mea mātou whaia mo mātou taitou tasi ai maisa mātou ainga. It's been a hard year, Riverton 23rd. May the blessings of the good Lord be with you and your loved ones and your families. Merry Christmas to you, and I know that God lives. Jesus is the Christ, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alofa, Riverton 23rd. Ia vei fo i nei teime tu ina tua ise. Nganga whaafitai fo i ma whamania atu le Kerisimasi. I no mano le tātou apaia. Whaafitai atu mo mea umola o tu whai. Ama moe na ia whai fo i li whamia ngana tu. Ama ua o tau le whiwhi e tonu o tau aina te tutas. Mana tu ai le moni mali tāua. O le aso soifua lo whapea ona tātou loma ina nei ma tātou tau whai e whamana tu. Whaafitai te le lava mo mea umolo o tu whai ma tau saunia. A wafo i lo tūtanga i le tua luana whinangalo. Brothers and sisters, we thank you for all that you do. And may the Lord bless you and your families as we come to celebrate the birth of our Savior Jesus Christ, our only way back to our Heavenly Father. May His blessings and may His Spirit you filled in your own individual homes as we come to build that relationship and to know who He is. May the Lord bless you all. May you have a wonderful Christmas with my love for each and every one of you. In His holy and His sacred name, here in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.